Адыгэ ITV каналым къыбгъэдэкӏыу сэлам гуапэ фызощ. Икӏи фыкъызогъэблагъэ дызыхуэкӏуэ блыщхьэ махуэм пщыхьэщхьэм сыхьэтыр бгъум и деж ӏэнэ хъурей зэхуэс диӏэнущи. Абы дихьэщӏэнущ Шэкуж Къэбэрдей-Балкъэрым щыщ ди артист пажэхэу Щыхумахуэ Фатимэ, иджыри ди актер пажэхэм ящыщ Хьэмырзэ Ахьмэд, Тыркум щыщ уэрэджыӏакӏуэ, гуфӏэгъуэпшыхьэр езыгъэкӏуэкӏ Акъей Исхьакъ, иджыри Тыркум щыщ бизнесмен, адыгэ хьэрэшэтыщӏ, лъэпкъ лэжьакӏуэ Уэтей Умар Сымэ. Адыгэ хабзэр дыхуэныкъуэ, дыхуей. Сыт ар зыӏисыр? Мис апхуэдэ упщӏэхэм и жэуапыр ди хьэщӏэ лъапӏэхэм къыджаӏэнущи, псори фыкъызогъэблагъэ, ди нэтыным фыкъытеплъэ, фыкъыддэгуащэ. Узыншэфыхъу.